Au khorak sa ni mare bin love story share khaikya ba. Au phagi hinga bin love story no tinu ba shek khanai ni lena. Au nok pulan simi fighting jora khanai tangdi. Au bini mung hinga lai sha bo agoli ni no. Taw bo reng srimi no tongkho. Jeffro bo class 11 no masa salana hamzaka. Asala bini school ni ya bo college sho poritong. Te bini mung pohor. Jeffro bo school ni no ki filo. Bini utun phayo bonor thare bini nok sara. A 1 month ka haike mangru thajak mani afro boss laronga am sikkin nasile jago tamni ke 90% slarok no buroino use khaye yakaro abuni bagino boss larok no nasile jago aw abuni bagino asla no bo ignore khayo aw salsa kaise jora ke asla bono propose khakya lama ka ksaro bathak diboi haifana asla belai smart Jeffro abure mono ignore khakya afro asla bini scooty side khaye nogo thaka ke asla one suka haike to mangla ang bini dol ni help sinang nai hinai ke bini dol no saka ang laisha no hamjao bo bai salai di di hinai ke laisha ni dol saka asla no boss laro no belai nasile jao au ke laisha ni mare je asla samani bon jokto kokno bo sawrika hinke salsa laisani ebi idwo friend request fakya au bo saimia asla pohorni account hinai hinke asla ni message fakya au bo to sia asla ni id hinai afro no sike ganke block khai rikhamu hinke block text khaile kya te asla belai no kaham ke text khai inke 15 to 20 sal pore malainya ni bagi saka laishano haipano pore gosidia malainya ni bagi haipano sala barebar sau malainya ni bagi inke no pore gosika bini kok no malainya ni bagi inke kaisa restaurant no malainya bagi saka jefro laisha thangka malainya bagi inke bo asla no nukha asla no bonor thanai sabrum brum kaikiwa haipano bo bahage saimanai ba au oslano je bo bai malanya hinai phaimani hinke asla bin ganao fagyati sorry hin saka amsuk tatal sawi angno ringni tui phaimani bagi ora haipano laisha afro kishani bagi aslana amsuk ke joli jaka afro haipano jefro asla bo bai ebior text khayo afro hinke laisha amsuk ke hamjau ono haike wan suka laisha bo belaino porok kaham ne hinke te asla propose khakya bono te broino kebagi kapkha hinke laisha bo asla no kapmani nugui bini mokol ni mukti kalaikha hinke asla no saka sup ungdina asuk di hin saka hinke laisha saka tabuk to angno no I hingkable tangi kap tong nung bini singka hinke pohor saka angno no belaino hamjago abuni bagai mokol ni mukti yorkha hinke laisha saka tabuk to ang nini ungkha tabuk ni simin nung nini khawo srangi tongsidi hinai hinke borok ni relationship blai kaham ke ungtongkha te asla belaino bono care khayo jefro aburi ni sago wanama phayo asla ni mokol ni mukti hanyo klayo hinke laisha bo bono belaino hamjako bongni relationship 3 years jora kaham ke solik tong hinke aburi college final year ro sopakya hinke bahai ke bo sinai bo final year ro asla ni bagai bini hamsakma kom ngana hinai hinke asla bono yakarika abure ni college ni dol bono saka nini sala no bo angti masa buri baisi nugo berai sakya tabuk no nubule hinai hinke laisha bini dol no jol jakti saka je samani ngelak beskang wan sugui kok sadi hinai hinke laisha ni friend saka nung amsuk no believe khaya hinke himni heritage pargo hinke laisha belai no wana ma fakya hinke no borok thalai kya logi no hinke bo thangai nugui khaje bini friend bono call khai shahorma haino au laisha amsuk ke hat ungkha tei sanani kokrika broni 3 years relationship salsa boino pairi with rika belai khino bo one suke jolima bo fakya hinke bo borok kanai ni gana wa thangka tei horno thaprai rika
Hingke joto borok no bono nasik tongba kya. Hingke aburoi no bo saka asula father si hingke nung bai bo mohai no nai je ang bai mahai. Hingke te laisa te bini dol nogo kifil phaya. Tomung no norok khana tok jaka ke like te share khanya tapok di. Pai thago subscribe khadi.